Кто такой? Как вас зовут? Рахмон! Киллер! Рахмон Киллер! Рахмон Киллер! Рахмон! Киллер! Рахмон! Киллер! Рахмон! Киллер! Biz hazır Tacikistandın Washington'dagi elçiliginin aldında turabız. Tacikistandın askerlerinin Kırgızstandın oң kuştağına jasagan çabуулдары, anan al uruşta minemyot, tiguçar vertolyottordu, BTR'lerdi kolдонгону, anan Kökterek kıştağında jalan Kırgız üylörдү tonolgonu, köp bul uruşka askerler menen katar эле koluna kural berilgen adamdardın katışkanı, alarda Düşenbede saltanat menen uzatılganı, Düşenbede Baatır katıra tosup alganı, uşunun bardığı bul aksiya aldın ala dayardalgan askeri agresiya ekenini dalildedi. Bul jönündө el aralık ekspertler dağı aytışuуда. Oşon üçün andan eң jamanı bul soğuştan Kırgızstandık 36 jaran kurman boldu. Alardın üçөөsü asker adamı. Oşonda ele 12 jaштагы Madina, 5 jaштагы bala öldü. 9 balanın atası, köptögen baldardın tayatası, çoң atası, çoң enesi bolgon İmamali Rahmon baldarına uşul ölgөндөр jönündө. Tacikistan taraptan ölgөндөр emne sebepten ölgönün kantip түшүндүрөт экен. Al özünü musulmanmın dep esepteyt. Kudaydın aldına varganda emne dep жооп берет экен. Otto Bismarck aytkan, eң жаман акмакчылык бул вероломство, же капыс кол салуу. Бул ошол капыс кол салуу болду. Бул капыс кол салуу үчүн Имамали Рахмон Кудай алдында гана эмес, тарых алдында да жооп берет. Биз азыр Америка Конгрессинин эл аралык байланыштар бөлүмүнө кат даярдап атабыз. Бул катта Американын конгрессмендери Имамали Рахмондун askeri agressiyasına öz baaсын берет, жана аны ошондой эле Тажикстандын коргоо министрин Магнитскийдин тизмесине киргизип, эл аралык коомчулук тарабынан татыктуу баасын алат деп ишенебиз. Here today we gathered in front of the Tajik embassy in Washington DC, United States of America. We condemn actions of Rahmon, who killed by his action more than 36 civilians. And let's also not forget that he was the cause of the civil war in his own land, which caused heavy toll casualties, including more than 100,000 of civilians killed in action. He inflicted pain and suffering to his own people, and now he wants to inflict the pain and suffering to his neighboring country, Kyrgyzstan.